थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुनगतरुक सुबा आसाम राइफल्स की अपुनबा कांगबो अमना लोना हांगलंबा ड्रग सुंफम अनि थुगाइदुना लुपा कोटी चामग हुंफुमंगा हेनगदबा ब्राउन सुगर किलोग्राम निफुमा थोई हेना फागत पंगमख्रे मालेम की मफम खुदिंदा पांगथोनबगुम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की थौरा मणिपुर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंधुना इम्बोय सुमांग लीला थोंगलेंदा पांगथोख्रे मैम खुरुमजरी ब्रीबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने विजयाना मनोहर मैम हूँ पुंजा फाउबी मरुब पाउसिंग मैम पीजरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुनगतरुक सुबा आसाम राइफल्स की अपुनबा कांगबो अमना लोन यादब मौंगदा लोन हांगलंबा ड्रग सुंफम अनि थुगाइदुना लुपा कोटी चामगा हुंपु मंगा लाख चामगा हुंड्रानी थोइलोंगी ममल ओइगदबा ब्राउन शुगर किलोग्राम निम्फुमा थोइगा 293 फागत पंगमख्रे ड्रग सुंफम अनि अदुगी बपु नि हाइबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के नोंपोक सेंगमाई पुलिस स्टेशन न कोनबा सादा कुंबी विलेज जगी निंखांगम अवुंगसी चही कुंट्रा मापन अमसुंग उरेंगम अवुंगसी चही निफुमंगा अपोपा लेखिद्रबा सांगसुटी अवुंगसीनी पागलबा ड्रग सुंगलंबा मियोय अनि असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर दा पाउमिश सिंगी ममांगदा पुथोक्तुना उतकी ड्रग की मायोक्ता चाउना माइपाखिबा ऑपरेशन असिगी मतांगदे एसपी डॉक्टर एस इबोमचाना अकक्नबा पाव अमा फंगबदगी ngarang nungchil pung ani taba matamda additional SP operation Sachidananda amasung kungataruk suba AR gi major Vikas Rana na luchingba kangbu amana Ninkhangam awungshigi mayumda thiba humba gi thabak chothaki thiba humba aduda brown sugar ni chungnaba kilogram Tara Mariga Dasmik 316 Amazon kilogram Kungataruk Dasmik 305 Lumba plastic cow Jawani Tenaki Kuptana Tiba Humbada hand glove Mari Chirup Machay Ahangba Jamaga Kungatare Ubat ki Chapkai Naba machine Ani plastic sheet Ahum Punky Hana Fundoki Pagalaba Ninkhangam na Taktok Lakpadagi Matung Inna Tangnana Leba Mahaki Mayumda Mayamba Urengam gi mayumda Thawal police amasung AR gi apunba kangbu aduna changchinduna thiba humba gi thabak chathaki thiba humba aduda brown sugar ni chungnaba powder gram 400 thoi phangba ngamki yum adudagi makha tana kilogram 10 gi mayada lumba lime bag ama ubaki chapkhainaba machine ama ammonium chloride ama morphinate liquid yawba jerry can bottle ama amasung seloina lupa lakh ani ga lising nipan Fagalaba powder sing adu taste of the brown sugar ni haiba khangbangam ki hai ne SP bom chana makhata na hai ki brown sugar si factory amale haiba factory aitar sungbam amale haiba paw ta badi akoi team combine team je akoi sangjan bale village yi yor matungda akoi Ninkhangam awungsi sida akoi search taw ho matamda 14.316 kgs of suspected brown sugar aduga 26.305 kgs of suspected brown sugar, 10 liters of morphinated liquid. Ado, koina some internet ta yengjabada koina sigi price brown sugar sigi oina di koina masi grade 2 nena lower kanda rupees 165.172 crores. Minor oil. Malem gi mafam khudingda pangthokna bagum International Day of Person with Disability ki thora Manipur da Social Welfare Department sinduna ibayama sumang lila sanglen da state ki thakta pangthokre disabled oire haiduna wakhan sonthana lebi ganu haina Social Welfare and Cooperation gi Minister Nepcha ki jinna phongdorakli thora maduda mahang na makhata na hai normal oiba mioi singna tawba ngamdaba thabak sing disabled singna tawba ngammi ngasi fawbuda BJP lengang na disabled oiraba singi yaifona ba gidamakta paikhatpa Thabak Thoram Singh le palaitana paikhalak lengak asina disabled singi oiba camp sing pangthokliba asi Manipur da leiba district tara taruk maktasu pangthokpa ngamna ba miyam na mateng pangbiu kumjali singama chama panmaudra dagi hauduna thoram asing asi fawba jathaduna lakpani disabilities oiba mioi sing masagi certificate paiduna Social Welfare Department da laktuna department asina piriba kana ba sing logbiu disabled oiraba singna masagi certificate paiduna laklaba Social Welfare Department na piriba kana basing asilobiu Minister ama oina disabled oiraba singi damakta pangba yaba macheng pangani masida miyam na sumateng pangpiu haiki Social Welfare Department na Alimco Guwahati ga khutsamnarega September gi tang kunmanga dagi hoduna disabled oiraba mioi sing thidok tuna makhoi gi
darkar leiba aids and appliances pinaba assessment game kanna chathari ngasi aina lautok chaning badi hojik fulfill the exit oiba like sports yoga asina chingbada award phangriba mioi singdo mathang dagi mathang international Day of Disabled Day da ekoina so award pibigani haina lautok chari social welfare department na so disabled singi damakta henna tabak thoram kaya ama paikhat na ba hot na zage masida miyam na so mateng pangbiyu. Relief Center for the Welfare of Disabled Persons Able Person Manipur na Sinduna International Day of Person with Disabilities 2019 Palan Thoronga Mari Lenana Numi Humni Chupna Zathagadaba Taret Suba Winter Exhibition for Differently Able Person Digvigyajan Ngasidagi Hodopre Ngasigi Thoromaduga Mari Lenana Person with Intellectual Disabilities that Teaching Learning Material TLM Yentokre, promoting the participation of persons with disabilities and their leadership Habatimda Sagolban Terabazara Leba Ideal Club Complex to Pangtokiba Thoram Atuda Kaf and PD Minister Karam Sham NEIDPG CWC President Shapam Keba State Commissioner for Persons with Disabilities Dr. R.K. Kumar Jit Ideal Club Ki President R.K. Tombishna NEIDPG Sarkundarabad की occupational therapy की lecturer मुकेश चुलाक्सिकांथन स्पेशल एजुकेशन की lecturer रवि प्रकाश सिंह यावना मियोय कयाना सरुक याखी ngasi के थौरम अदुगा मरी लेना मिनिस्टर कराम सामना हाइखिबदा मणिपुर स्टेट की ओइना differently able person लिचिंग यांखै मरी लेडी हाइबा रिपोर्ट लेडी मियोय सिंह असिबो अखोइना इंथोकपीबगी महुत्ता मखोइबो अखोइना मियोइबा खुनाय असिगी सरुक अमनी मतेंग पांगबिरबदी मखोइसु मियोइ खुनाय असिगी कानरबा थबक थरम चिंग पांगथोकपा ngami haiba एखोइना खंगबा मतम ओइरे हाइकी ngasi हौदोखिबा 7 सुबा Winter Exhibition for Differently Able Person Divigyanjan the National Awardee Differently Able Person Artist की स्टॉल यावना पुन्ना स्टॉल निम्फुमंगाना सरुक यारी Differently able persons in Ishorna Mogi Matau Mangam Ama that is Hamas the Kunais the Pantuk Nanaba Pira Kibanese a koi Pangal Kaliba normal life the Ladiba Queen Kangbi Bagan Luinana Aigi Minungsi Adigi Aigi contribution Karagak Taubataragadi Makoise a koi societies the koi Kunaisi the Yamna Nunga in a himba at the Ngamgane Nasi organization to Biriba Labiriba Mayamna Kangbi over Miwe Lissing and Kaimari Muk Labasida organization Kuntrani put Hoxalak and Tavok Ragadi Sarkani Mateng Pangmada Waragani Razagi Tazabawalani Aduna Sigi sense of the objective some another Tabaka Tominabakanda Moigi welfare Stovakanda Ko unitedly to with them and have a sense Samaka Aina Pounjaningi. Parents and Guardians Council of the Person with Disabilities Manipur Amadi Handicap Development Foundation Manipur Nasu International Day of Person with Disabilities Numit Palan Thoram Pangtokre. Thoramasi promoting the participation of persons with disabilities and their leadership, taking action on the 2030 Development Agenda Haivatimda Sagolban Terasayang Lambida Leba Handicap Development Foundation Manipur Geloi Sangda Pangtokibane. Ngasigi Thoramadu the differently able oraba angang singi mama mapa oiba singsu sarugyaki. Matang swai sa break malawzagi break ki matung da man pack ki miyoy mapanasaba kangbu ama Union Home Minister Amit Shah unaba chatpaga mari lena khoraman ima kaithel phambi ima singna ira thongni pangthok khibagi paw amadi Manipur amasung malengi tongan ba I paw sing puduna laksige impact news miyang ta dole view mayambo mukha na taram lok bulletin asigi makhata ba paw miyam da bijari Manipur yauna awang no poklam damgi miyam na Citizenship Amendment Bill cap chanaba yaroi haiba wafam sing asi nathaiduna hojik chathariba Lok Sabha gi ningtham mifam asida pass tawraklagadi Manipur yauna awang no poklam dam singda maihaulang pok tholakpa yai haina phongdorakli wafam asing asi man pack ki miyoi mapanna saba kangbu ama Union Home Minister Amit Shah unaba chatpaga mari lainana khoramban ima Kaithel phambi ima singna pangthokiba ira thongni thoramda man pack ki convener yumnamcha Dilip Kumar na phongdokibani Dilip Kumar na makhata na hai man pack na lamdam asigi miyam gi apamba du Union Home Minister da paudamba
चटपनी ngasi numidangi pung 10 makhaida wari sanagadoriba asigi mangoinana numidangi matamda manipurda leiriba miyamna yumthong khuding amadi leikai gi club na chingba mafam chingda maira thanbiduna wari sanaba asi mai paknaba thongnibiu haiki मैनपेक की मुई मापन साबत ममा इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनवाइट तौरपदगी सेबी की मतंगदा कंसल्टेशन मिट अमा यावननबगीदमता अखोई मैनपेक की मुई मापन साबत ममा हुजी दिल्ली की दमा खोंसालगनी हाइरिबा मेगनो कंसल्टेशन मिट असिदा अखोई मैनपेक की माइगेदगी मनपुर मियामना पाम्बा अवांग नोंपोक लमदमदा मणिपुर यावना हाइरिबा सेबी सि चनबा सुंया यारोय हाइबा फिरेब अदो अखोई होम मिनिस्टर की मफमना चपचाना थमगनी करिगुमा मखलगी करिगुमा सेमदोक सादोक अदो अदा करिगुमा लैबा तारगसु हाइरिबा होम मिनिस्टर की माइगेदगी थमलकवा वाफम अदु अखोइना मनपुर मियामगा लोइना तानरकांदा करि तबो फै हाइबदो अखोइ अमुक ताना जगनी नोमगी ओइबा माउ मार्केट सीजन सेल ngasi बिष्णुपुर की ओइनाम बाजार दा पांगथोकि इम्फाल मार्केट कोऑर्डिनेशन कमिटी की मियेंग मखादा ओइनाम म्युनिसिपल काउंसिल अमदि प्रोग्रेसिव यूथ एसोसिएशन के पुन्ना खुसमनदुना माउ मार्केट सीजन सेल अदु पांगथोखिबने पुन्ना स्टॉल कंट्रा रोम हांगदुना तोंगान तोंगान बा मखल की पोटलम सिंग मियाम दा फंगनखि जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के लेंगांगपोकपी खुनगी मियामदा निंगथम मरु मरांग कया यंथोखरे ngarang लेंगांगपोकपी खुलगी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा थोरम अमदा मणिपुर फूड एंड इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की वाइस चेयरमैन ओरिबा के शरद कुमार की लोइनबिना मरु मरांग सिंह अदु यंथोखी चना मंगल चुजाक अमदी हंगाम मरु सिंह खुंजा सिंह दा यंथोखी मखाताना ngasisu जिरीबाम के बराक सर्कल की जकुराधोर दसु निंगथम मरु मरांग सिंह असि यंथोकनी हाइरी महाराष्ट्र मणिपुर त्रिपुरा मेघालय सिक्किमना निर्भया फंड लुपा अमा फाउबा सिजनदबा स्टेट ओइरे अदुगा अमजी दामन एंड दिउना निर्भया फंड लुपा अमा फाउबा सिजनदबा यूनियन टेरिटरी ओइरे सेंट्रल गवर्नमेंट की थादोरकपा डाटा अमगी मचुंग इन्ना स्टेटसिंग असिना मपुंग फाबा फंड असि सिजनदे हाइना खंगनखिबने महाराष्ट्र दा लुपा लाख लिसिंग 13,990 हेना थादबदा लुपा अमा फाबा सिजनदबा ngamde hari manipur gi oina thadakiba fund na lupa lakh 4,919 ga lising 119 leiba asigi minister singna nirvaya fund asi mapung phana mafang khangna sijanaduna leiba asida nupi singi ngakshel amadi yaifa tharangi chakhotnaba makhoi gi oiba opinion sing phongdoki nakalamromda nupi singi mathakta chathaba sexual violence amadi nirvaya fund sijanabagi matangda standard operating procedures SOPs की रिपोर्ट पिखलकनबा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सेंटर दा खंगनख्रे पनबयाबदी बिलियन चरा की सेंफम ओइबा निर्भया फंड असी इंग कुमजा लिशिंगनी तरा हुमदोदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यूनियन बजट हाफतुना लेबाक असीगी नुपी सिंगी ओइबा ngakshel amadi yaifa tharang singda mateng pangnana ba hawdokibani Hayeng sanagada balik match cha East Bengal amade Real Kashmir ani nalamba taunaragani hariba match asi hayeng numidang waram pung manga taba matamda West Bengal gi Kalyani Stadium da sanagani league asi ge table da Churchill Brothers Kerala Gokulam amadi Chennai City na point ahum phangduna ahan ba ani suba amasung ahum subada lairi Hauji Chathari Indian Super League ISL 2019-20 gi ngarang sanakiba league match ta Jamshedpur amadi Northeast United ani Panjal amamam chanaduna draw chatkre Jamshedpur gi JRD Tata Sports Complex ta sanakiba match adu da Jamshedpur gi Panjal adu Dergyo Castle na match ki kungani 5 suba minute ta chankibani aduga Northeast United ki Panjal aduna Panagiotis Tradis na match ki Maudra suba minute ta chankibani legacy gi hayeng sanagada ba match ta Odisha amadi Bengaluru FC ani nalamba taunaragani Arab the bulletin asigi headlines amona miyamda thamjari Thawal District Police amasung kunja taruk suba Assam Rifles ke apun bakangbo amana lod na hanglamba drug sumpam ani thugaiduna lupa koti chamaga
Humpu manga henbagi ogadaba brown sugar kilogram nipumathoi henna phagat pangamse amasung malemgi mafam khudingda pangthokna bagum International Day of Person with Disability ki thoram Manipur da Social Welfare Department asingdana ibrahima sumang nila sangnenda pangthokki